Uway usamla ubasa halay mer ulapan jengirap naga hinyotrep National Youth Front HNYF Southeast Khasi Hills District halor kajing syak thok jeng ha uway ubar jela ubakam bautre shipai kata bauladep siu arpo hajar tingka naga benta ke skuti Henry Kamshem lapoi satya. Kumta kaseng ringkat utay usam la kilawan yakren bat kibor pulir ke jalu para outpost ha ke janbet live waitering unaitung hajar arpusan kibala ajeng mut ban mudoi da ke online FIR namar ke day ke cybercrime. Laong ba uni usam la ulaya message bat utay ubar jela uba kerteng uparvin kumar uba kam yaladia ba uday usipai batrei ha kendai mer gawahati bat yakut ban shim ya ke skuti jeng ha ke dor arpo hajar tingka. Shushu uni usamla ula pha ya kapisa bat yakut ban penpoi ya kaskuti ha kapor khatwai beji menta ka step Henry ka klempoi satya. Kajing syale thok jung ni we ujung ni na samla hakabaya dai bat kajing syak penbit ha we u udkar ubala we u barjela ubala ai kerteng u Pravin Kumar bat ubala penbit yang ni kena samla ba ude usipai dan kata kada ngi kum kaseng ngi sokia ba kumpani ke jalong ya kena ki badang don hakerta ke badang samla bakin sakengop akum kini ki bilalong ki cybercrime tiba kisya ban fraud akum kini ki cek breu ke ba ini kena samla ulangop entah ke ba ulapa ya kepisah sya ini Shauni ubar jela uba ai kerteng lejong Pravin Kumar bola kami baude usipai tinggi sengo ban ong bang lawan hang ni apo banyak kenduk ya isar hang ni apo outpost jong kani ka jalupara outpost ila ai jimut yang i bang lek ka online FIR bat nakaliang jungi ngila bersang belek ka online FIR debat kani ka kam nakaliang jungi kaseng rekat boni kan la semla nyai budin kenang ba nang ni syakmat kanum jesu ya ki kena semla jungi bakin syak penbit kin syak fraud akum kini ki jaikam kajing syak thok jong uni kena kadai lemba ka FB ka ba kat kum kajing itu jong ni kena kadai bau bila ko bila ya teks message ka FB nang ta kila iyo ya ki nombar bat kila ya call lemba ka WhatsApp lemba ka call kila ya call bat kila ya keren adin bu kila ya keren bat uni kena tina kalian jung sipai ulah kami nakalian jung tau Pravin Kumar ulah kami ledi ba udeu sipai nadi nangka nakalian jung ni kena ulah sngo ba udeu sipai te ngai bu ko ngu kenya u bu udeu sipai ba un sen pisai bon pha ya kani kaskuti te pha sen pisa suai uni kena arpo hajar te hadin ba uni kena hadin bakas kuti kampoi hadin bula abu bula yakut ya kapor kadwe beje kadwe siteng la yakut dan wanra ya kasi te hadin bakas baklempoi ke kuti hadin wilayah phone balaya call biang badu la sim hi ka call badu ong bangadang don na kuti dina kaliang jong ni kena la ong ba la da pimpen poi ngen lek ban ujor no ya kani henre na kaliang jong la off no ya kapun bat menta kalalong kumpasau san kentang ila ap ya kajing ya kumnubun penpoi kata uang ban sekol biang dala ada bukti henre hadu kat menta empat simlayo ke kol na bat habang ikor simla sim ya ka kol kajong uni kena ngila ya keli batai tangya ka jakatre ka ba utrei hapo uang utrei hapo kendai mer pokoti de him spai uang kambu de spai haka kapisa la siu arpo haja kala siu udang pansiu hadin mengilaya keren bat hadin bi ini la pentip no sangi bat ngila ong up menginwan ya kendu ban le kendu ngila iyo ban keren bat bat ngiklem sya syu ba sen pisa uang bat sen syu kapisa ka kamar kan poi be dan nakadang iba kani kang sngo baka lakta sibun hiu ni kena samla bat ya kiwei pat ki para samla ki badang don hakarta ka badang kena bakin nani syakmat ai baki kin mungop kum hakini ki jaikam bat klik par ki ban pengo nak minta kajing long lung kajing mu phat yuki kumno ban hikai ban sneng yaki bakin numngop chu bakin numngop kum hakini ki benta ki ban syak tok cha syukur
balada dei bawan da kakol jongno lada ukam kena bude sipai ne ukam bude ubri ubadan ha government ne ukam kinu kiliang nang ni sakmat ba kena sama jengi ngakentu bakin ngop syu Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.